अहानबदा मरुइबा पाउं खतंग मैम थमजगी सोर्स अमगी मतुंगिना अथुबा मतमदा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मणिपुर लाक्लब यारी लोइना लोइना मणिपुर प्रेसिडेंट रूल थमख्रबा मतुंग अहानबा ओइना नॉर्थ ईस्ट अमित शाह नॉर्थ ईस्ट लाखरे यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह नुमित हुमनी की खोंगसत की दमक नॉर्थ ईस्ट थुंगलखरे महाक ngasi असम की देरगांव की लाचित बारफुकन पुलिस एकादमी सगलीबा अनब बिल्डिंग इनागुरेट तौगनी है पाव मखाता फोंदरकली मखा चथरकपने तेंदक पाव मणिपुर की मतान वाफम क्या फुखरे हौखिब मार्च मापन गुवाहाटी की अमल प्रभा भवन पांथोखिबा ध्यान रत्न साहित्य एकादमी अंडर नीति आयोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिंखिबा तरासुब GSA नेशनल कॉन्फ्रेंस सेलिन डिजिटल की चेयरमैन लोइना GSA मणिपुर स्टेट प्रेसिडेंट ओइरिबा डॉक्टर फंजोबब लनजिन मणिपुर मे 2023 की थोकलिबा कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट की मताना मणिपुर की मताना वाफम क्या फुखतरा पाउदम खरेरी अमरमदना गाजा सिटी लेबा हॉस्पिटल की hakchang 95 फंगली इजराइल ममांग सतखिब एटेक सिखिब विक्टिम 95 की hakchang गाजा सिटी की नुसुप थंग सरुक अल शिफा हॉस्पिटल की फंगले है गाजा सिविल डिफेंस सगोल सुनिमिता फोंदोखरे हरी hakchang सिंगदु लाल मनुंगदा अल शिफा हॉस्पिटल की चेकपल सिंग मनुंगदा फुमखी है सिविल डिफेंस न प्रेस स्टेटमेंट मन फोंदोखरे हरी अतोप पावन BSF ने राजस्थान मयाद लेब बॉर्डर पाकिस्तान की ड्रोन थादरंब ड्रग पैकेट फंगली पाक साउन सथबा एंटी स्मगलिंग ऑपरेशन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF ने राजस्थान की श्री गंगनगर डिस्ट्रिक्ट जगतसिंहपुर पुलिस स्टेशन की मनुंग इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर मयाद की सरण रुपा कोटी मंगारुंग की हेरोइन पैकेट फंगली हेरोइन से पाकिस्तान की ड्रग लरोनबसिंग ड्रोन सिजनरगा थादरंब ओइरंगन आखी खुंजासिंग पाकिस्तान की ड्रोन पाइरकले है पाव पीरपदी ऑपरेशन नुमिदांग अथेंग हौखिबनी मफम सिक्यूरिटी एजेंसी लेख्रे है पाव मखाता फोंदोरकली मणिपुर टॉप चैनल की माइकई मरुब ई पाउसिंग मैम थमजरी अहानबदा आंगांग लाख 9,953 शत्रुक 93 तिल हिदाक पीजनब पनम थमली डायरेक्टर स्टेट की चलीब चही सही 15 फाव की आंगांग लाख 9,953 शत्रुक 93 डिवार्मिंग टेबलेट तिल हिदाक पीजनब पनम थमले है हेल्थ सर्विसेस की डायरेक्टर डॉक्टर चंबो गौनमई फोंदोखरी वाफम नेशनल हेल्थ मिशन स्टेट हेल्थ सोसाइटी की चाइल्ड हेल्थ डिविजन डायरेक्टोरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेस ने स्टेट की थाकता नेशनल डिवार्मिंग डे 2025 की अहानब राउंड हौदोपी थौरमदा फोंदोखिबनी लमोई खोनांगखोंग नेताजी सुभाष चंद्र बोस अवेशिया विद्यालय पांथोप थौरम सरुक यारदुना चंबो गौनमई मखातन है लेबासिदा पाकसना नेशनल डिवार्मिंग डे पांथोकनरी तिल की लाइना कमदौना गाथोकनी करमना लायेंगनी हाइबगी मतंगना मियामना खंगननबा पंदम थौरम से पांथोकनी ngasi awareness program amani state asidasu district 13 थौरम से पांथोकली सही की अहानब तंगकी ओइना सही अमदिगी 18 फावगी मनुंगदा लैबा आंगांसिंगदा डिवार्मिंग टेबलेट पिजनबगी खोंगथांग लखली ngasi सहाउदबा सिथाउबसिंग था सिगी कुंदा मॉप अप राउंड पिजगनी डिवार्मिंग टेबलेट पीजब सही अनिरगनी अनीसुब तंगकी ओइना सेप्टेम्बर अमदी अक्टोबर अमुक पीजगनी स्टेट की सही आंगांग 9,953 शत्रुक 13 डिवार्मिंग टेबलेट पीजनब पनम थमली तोान तोान डिस्ट्रिक्ट ब्लॉकसिंग मफम पीदुना लेमना डिवार्मिंग टेबलेट पीजबगी थबक पैखली मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ना लॉन्च तौखिबासी कुमजा इंग 2015 की फेब्रुआरी 10 हौदोखिबनी नोंगबदा करोड़ 9 पीजकी टीचर्स पेरेंट्स रेस्पॉन्सिबल सिटीजन खुदिमकना थौदांग लौमिनब चंगे हैना मांगना मखाताना फोंदोखी थौरम फैमिली वेलफेयर सर्विसेस की डायरेक्टर डॉक्टर N हेमंत कुमार सोशल वेलफेयर की डायरेक्टर गंगोम उत्तम नेशनल हेल्थ मिशन की स्टेट मिशन डायरेक्टर डॉक्टर M दिनेश एजुकेशन एज की एडिशनल डायरेक्टर बेसेश्वर के हाइसना अखनब मिथुंगलेंसी ओइना सरुक याखी मखा चथरकपने कंगला पाव की एडिटोरियल मैम थमजरी याउसंग फेस्टिवल की मुहुत स्पोर्ट फेस्टिवल मुहुत सिलक्पा हयेंग असि याउसंग हौब नुमिनी याउसंग कुमै हिंदू लाइनिंग सत्पसिंगी ख्वाइदिगी चावब कुमै अमनी फेस्टिवल असि मणिपुर संगलिंगी मतमदगी याउसंग हाइना पांगथुना लाक्ली स्टेट असिदा कुमै असिगिदमक नुमित मंगानी सुबन सुटी होइदुना मचु ममेन कया गरोइदना थाबल सोंगबा अबेर तैनबा सक्सा हाइजानबना सिंगबा पांगथुनै अदुबो याउसंग होली फेस्टिवल सिना मियामना करी सुकानबा पीदी कुमै असिना आरेमदा
matam amasum sel manghan madana tana lamsa sajat thaksi khaksi da sauna akaiba pi haiba khangna rakhibadagi yausangbu sana khona ba sport festival na mod silakhiba asimakti afaba amadi thaganingai oi mitai singna yausang numit mangani si thabal songi laikai gi ahal laman singna punna saksa haijane amasum ason ana kya bu pizza pithak tawi thabal song boda ahaiba mioi singna makok singna laiden mathek lui isai hali lebak ningbu isai kya sei sanura singna isai kumi masi mitai singweba top topa yauksangi kumai oina satnarakpa mani mitai gi satnabi da laisabi gi khuzeng nupa na paikrabadi laisabi du maugi singda sale dubo satnabi gi thabal song boda nupa na nupi gi khuzeng paibadi maugi singda sandi ningtha oirabasu nupa gi ngakta lai pareng singba nupi na hupnadi huplurabadi mapu roibasai asiguma satna rolasi mitai singi yalongai digi satnaraglaba manasini adubo hauzuki satnabida yausang damak numidang pot huralaga katpa migi mayumdegi kopi alu na singba huralaga saksa hijanaba pot lakpa avertainaba phimunba selmunba angang singna nak kathing satpa nupa nupi puna koiba yausang numit mangani degi sonthana thabal songba sina singba singasi mitei singdegi yalhongi satnabi natnati mitai singna lining dharma mathang ulakibadegi hanagi satnabi manat singda sayena ba tholakibani amasu mitai singna pangthokpa yausang amadi hindu singna pangthokpa dal yatra ga khetnaba kya leitabnati amabu oirabasu dharma gi khetnaba leitana pangthoknaribi yausang kumaina miya maru oina miyai salaba madi haurakliba naha singi lamsa sajata sauna akaiba pibadegi ngasigi mirol gi naharol singna yausang numit mangani bu sana khona ba sport festival na mut sinanaba sinjinana bohona rakliba sina matam sangna aranba khongthang da lakiba naharol nupa masa nupi masa singbu sana khona bigi meke da puduna thaksi khaksi leiba masa mo faba khunai ma oinaba khongthang lakliba sina maram oiraga manipur sport ki power house ohenana bohona bada sauna mating oirakibani honglakliba yauksangi anauba mayona simakti khwaidigi faba khongthang amani haibada haimamba thoklaroi yausang hauba numitagi numit mangani supna laikai gi pikliba nupa masa nupi masa singamadi miyai salaba nupa masu mauna singweba makhal kyagi sana khonabagi sangdamnabagi thoram pareng sing pangthoktuna masa mo phaba khunai amagi maikaida sangsilakti basina miyai ka bachinjaktagi lapna leinabasu maram heli yausang manungi sana khonabagi thoram pangthokpada miyamda numit khudingi I pau pibigi thaukai pangliba paumi singi lup All Manipur Working Journalist Union amadi Mahiroi singi lup kanglai pak Student Union KSA na yausang kumai busana khonabagi kumai ohenna bo honabada sauna yauk saruk yariba asiguma tungan sport ki organization association sing lanai club amasum CSO singi mekidigi su pangthoklabadi yausang bu sport festival ohenna bo honabada sauna mai pak pangamgani habigi thajabalai maitai gi yawol sang yausang amadi hindu gi dal yatra holi ani gi wantok tongali ani gi samamnaba amadi sayena ba kokhanaba akhang ahi leitrabra haiba kangla pau gi editorial mem special content moina mem da thamjari Priyas Nit Biology Sangai Pro NTA Nit UG Biology Admission Hausari Class 10 Thakraba Mahiroi Singi Damakta Tha Marigi Foundation Course Amadi Class 12 Thakraba Mahiroi Singi Damakta Lakliba NTA Nit UG 2026 ki Tha Nipan ki target course pizari Hairiba class ngasi matik sani experience lairaba faculty singna takpigani akoina pizari ba khudong saba singa dudi clear basic concepts easy memory tricks regular test series PYQ analysis mock test na singmani loinana matik sani equip oiraba smart classroom facilities pizari March ki tang kun amadi April ki tang ahum digi class mathang sina haujaragani thuna lakpiduna mingsan biu akupa modor gi damak Priyas Nit Biology Sangai Pro FCI rota lakpiduna amadi aikoi gi contact number 7005534385 natraga 7005376151 pau phobiro makasa tharak poina mapalangi oiba paukra tram gi maikei digi gaza tanthokpa yu wafam handokre Hamas ki maikei digi khongpham madu thagat pa phongdorakni US ki President Donald Trump na mamang na lakphoki bu wafam man Israel amasum Hamas ki mayukta Lalushalaga Gazagi Mapamasi International Resort ama oina thamlaga Palestine masasing adu atopale boxing lehengani haina phongdoki bu wafam adu handre khongthang adu Hamas ki maikei digi thagat pa phongdorakni Trump nama ki administration ki manungsana laidiba akhanaba inboy oiriba Steve Witkoff na lusingduna Hamas amasum Israel gi lalushnanaba kana saraklibani Trump na wafam singa si White House ta Ireland gi Prime Minister Michael Martin gu unabama da phongdokhibani mangna haikibada Gaza Strip gi kanama tanthoklu hari Hamas gi mekedi gi Donald Trump gi wafam madu thagat phongdoktuna Trump gi mekedi gi apaba khongtha ama laklaikhi
ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯍꯃꯥꯁ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏꯖꯔꯦꯜꯒꯤ ꯃꯤꯍꯨꯠꯁꯤꯡꯅ ꯂꯥꯟ ꯑꯁꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯅꯅꯕ USAꯅ ꯂꯨꯆꯤꯡꯂꯒ ꯏꯖꯤꯞ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯇꯔ ꯌꯥꯎꯅ ꯑꯀꯟꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯔꯤꯕꯅꯤ ꯏꯖꯤꯞꯀꯤ ꯐꯣꯔꯦꯟ ꯑꯦꯐꯤꯌꯔꯁ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯄꯗ US ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯗꯣꯅꯥꯜꯗ ꯇ꯭ꯔꯝꯞꯅ ꯒꯖꯥ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯤꯞꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯠꯇ ꯇꯥꯟꯊꯣꯛꯂꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄ ꯌꯥꯝꯅ ꯊꯥꯒꯠꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯂꯩꯈꯤ ꯇ꯭ꯔꯝꯞ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯥꯏꯅꯣꯔꯤꯇꯤ ꯂꯤꯗꯔ ꯑꯃꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ US ꯁꯤꯅꯦꯠ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯋꯥꯃꯔ ꯃꯁꯥꯃꯛ ꯄꯦꯂꯦꯁꯇꯥꯏꯟ ꯃꯁꯥꯃꯛꯅꯤ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤꯁꯨ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥꯗ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯗ ꯒꯖꯥꯒꯤꯗꯃꯛꯇ USꯀꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯑꯍꯦꯟꯕ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯅꯤꯇꯔꯤꯌꯟ ꯑꯦꯗ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯄꯤꯅꯅꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄ ꯂꯩꯈꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯥꯌꯔꯂꯦꯟꯗꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯃꯥꯏꯀꯦꯜ ꯃꯥꯔꯇꯤꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏꯖꯔꯦꯜꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯕꯦꯟꯖꯥꯃꯤꯟ ꯅꯦꯇꯟꯌꯥꯍꯨꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯍꯥꯟꯅ ꯂꯩꯅꯔꯤꯕ ꯑꯐꯕ ꯃꯔꯤ ꯑꯗꯨ USꯅ ꯂꯨꯆꯤꯡꯗꯨꯅ ꯌꯥꯁꯤꯟꯅꯅꯕ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡꯁꯨ ꯄꯥꯏꯈꯠꯂꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯄꯥꯎꯁꯤꯗ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯦꯟꯇꯛꯅ ꯁꯨꯝꯅ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯥꯎꯁꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯒꯦ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕ ꯑꯅꯧꯕ ꯑꯞꯗꯦꯠ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯉꯥꯏꯃꯤꯟꯅꯁꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯆꯦꯅꯦꯜ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯐꯝꯗ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯊꯝꯖꯔꯤ